Hello, TUNI KUKI News bezo se na bon chawin lem na hi vin TUNI ahi Amit Sale birin sing ki ho na niaw cha na sayo hitin mizo sin ingai nom de uta sanin azi chu Manipur gamsung ahung boya chu arambai tengol hon ben abolova ni som sung ben bol dinga jong hi to gon aneyo ahi in hi chi ahung o ma pa na chu army ho lam hla na jong hi I chan ham khana hung ha sa ahi pha na chu agam sunga internet shutdown na bolova aban le agam sunga hi ni som sung ben bolding arambai tengol kilha do lo ho nin la do pi lo wa hi le ti a chu na sata ki phinna anane wa hi le hi chiwa chu birin sing ahi in aban le sana chawwa ama jong hi anako ahi Manipur leng pa ati jiwa hi na ma hi hi chite ni hi anako hlona ngita chu Amit Sain anakimu pi ahi in tu a hi birin sing hi ahung ki le kit tai ti ahi ahung ki le na athu sei ho jong chu in her so ke diu kata sanin mi tampi hin ikinep na khat no chu ahi le mei leilang hi ta ta KUKI lang hi ta ta center in ahin ko wa hi le ei ho thu hi angai hla deu ei ho thu sei bo hi ala deu dana hi ingai to ahin la center in ahin ko tiang la chun en jong icha te hon thil khat ahin bol khil ting le ki ko wa ki hil ji a hi ta chu kinong sol ji ahin hi chi hi i he thim ji po wen e hoi alang khana iga ge lai le mei le ho akon no wa hi le mei le ho thil thum chu ahin pi go no hi tan ti KUKI ho akon no wai le KUKI ho thil thum ahin pi de hi tan ti pa hi mei le KUKI ten ilung gelu ahin la center in ehin ko ting le ei ngai chat na khat no umi hi chi wa hi jil gai na khat ti chu ei hil no mo thil khat umi ti pa hi ina sumil jiven hi ja chu tu ni a hi in sei deu a hi in aban la ITLF lam kai tha a hi in phaileng mall area lam kai tha ho a hi win ngi chi ho jong hi atha tha kilhen na ometi igam sung thu so o jong neu cha hin sei hoitin I het team na ding wa hin sei deu a hi in ngi chi vai ga velo han zan hi a chu aki boyin anaki seiman po in zan hi news a hi ta in zan hi a chu biren sing hi manipura hungki le a hichi ahung ki le na ajong hi thu anasei na ho tilehen media hon thu anado na wa thu sei ho jong chu e ho social media WhatsApp group ho ajong chu ong thang le jeng imu so ke wa hi tain hi jong le kaga sei no pen chu hi a hi le hichi wa Amit Sain asei hi a hi le tu a hi nagam sungwa galboy na hi suthip movin ti hi chu a en vai hla na hi suthip movin lang ki phin na kina na ahi lo le gam sunga government oimo na to na ho hi ahi thei chana control bolin chule popular government sim ding na tiu chu ke hon jong ka dei ahi na gam sunga wa tu a PR hi ke hon jong ka dei pi po ve ahin la na gam sunga wa PR la do ding na ti wa hi le chun hi chi a boy na ho chu na su thi phot de wa hi chi tieng le chun popular government chungchang thu hi hoita ki sein tin hi chu hong chal ha thei ding ahin la tu a hi gal aboi jinga na ki phin jingo wa hi le chun et popular government chu ki form thei ding ham agang thei pen in hi chu anasu thi phot na vin ti a hi ahin vai hla ahin la aman thu asai na ho a chu mail hei ho integrity ke thei lo ding a hi ti ding a hi mai le on na thu mu ki pe ding a hi za ri sei jiu cho e ho lang jong khuti tho cho na tu chunga su ho aga jin wa chu ama hon jong kinep na len ta ne ya aga chiu ya ai wanga chu central langa ke ho naw ama ho awang chu detail ta aki sei na akimu po in hi jong le a thu sei nom lo dan no a hi lawai le mi pi a het sa nom lo dan no chu ilungel abang poi abana tok nei kit ding hi ti pa bo chu adi asei do wa hin adang cheng chu kita san bi se lo hin ni chitu banga chu center in ahin ho pi ahin la birin sing hin aza da sein center government sei lo chan na sein nga sana jawba to hin amani hin tu le tu a he Manipur boy na control ding da na hi ahin nung sol ahin la aman asaina achu Manipur government hi ke thei loading hi ti khuti ati ahin tu a hi milong hon jong ahin sei pan ta ben
Manipur gam sunga hi chamna hen ahi lo le peace hoita hen tile Manipur ki thum sovin khuti la vai le chamna ki ti hi ta ta pon ti hi milong hon jong ahin sei pat no hi ta chu a sei a hi in hi chito banga hi ama hin tu a hi ami pi ho a zo lep kit na hi le mi pi ho hin tu a hi ben chu kilado entin ahin la rambai tengol hon na ben chu kilado entin ahi wanga democratic ta a movement pa wang hi kithip loading hi ti a hi thupon aneyo a hi in chewa hi media team za chom hi nga ama sai na ho hi news national news ho to tu aman media tilhen agam sung ahung thuna athu sei na ho hi ki bang lo hi la hi ti pa hi het thim na diwani au chai ga sewa hi in hi chi kalwala hi agam sungwa internet aban wa jong hi I chanam khana gen thei tho a mi tampi tu lai chu internet khang hi ta chu internet be ya hi koima theilo a phone battery ahung ki chaya hi le chun koima theilo a hi le a phone a chu internet lo wai le phone chu song tum ki choi ta bang a hi ki ja chu koima theilo a hi ben hi ja chu tu a hi KUKI len gam sunga hi internet me ti hi me le hon he no chu hi ja a chu ama ho hi internet ho la hi chi gam ama ho gama ko na hi KUKI len a hi ahung lut no ve ti chu ahung lut je wa chu I boulder wa tilhen buffer zone a hi army ho dingo hi CRPF a hi in a hi lo le BSF a hin Assam Rifle a hi in hi ta chu Center Force ho hi dingo hi chu ama ho hi gu thim cha ahung wa KUKI gam sunga hi internet mangdinga ahung le mi ho jong hi tampi anamat dano a hi ni ho jong hi anung sol ta ve akila do tai ti ho jong hi mo a hi in a hin la hi cho hi e hon akina sa po in ei ho khat ei ho gam sunga internet ke kha lama ho gam sunga ki lut lawang chu ITLF ki hello hi a hin la e ho gam sunga hong lut wa internet za na a hi hong le army hon anamu do wa ipi no bol ham chi buffer zone hin het lo ham ti a hi anamat no chu mai thei ho ka su bi ho na sata na chu kit no vin meira pai bi hon anala do kit viti ho jong hi mo hi chi chan chu mai thei gam sung neu cha i ga sei theu a hin tu hin ITLF ho thu so ga ngai kit le hon ITLF leader hon jong tu a hi kum luya atam pa chu akichai pha na atam tha dingin lendo na zan hi chun ananei ta ve ti ho jong hi mo a hin la abona a thleng povin tu a hi chairman a hi in secretary a hi in vice chairman a hi in hi chu hi a thleng do vin a hi chu a hin tu a mabana anoya na tong ding ho hi ama wain a hin ki got de hi ti hi a hi in adang ho wang hi aki hiel aki mo po in tu le tu ama ho thu phon dung juya chu a hi le chairman hi let pu haukip hi ta ding ama hi KUKI in pi Churchanpur hi a hi in aban le secretary hi Richard mar in puya kona ama hi ala ken wa hi in ama ni hin tu a hi ITLF a hin po deu aban le hi chwa vice chairman hi a hi le MPC ho a hi ding a hin la hi chi hi MPC hon a hin ki hlen wa koi pen a hin koi deu ham hi chi chu a hin koi deu a hi in tu ni chan ge ya hi nominate ama hon a hin hlen do nai lo je wa chu tu ni chana wang hi chi nai lo a hi ti chu iga het thim na diwa in se wa hin ITLF atam lui ho cho ki chai in tu a hi atam tha hi ama ho hin a hin po deu chairman hi let pu hi ding secretary hi Richard mar hi ding a hi ti chu iga het thein diwa in se wa hin aban kit na hi Sadar Hills langa sai kit lo han Phailing Mall area core committee in meeting anakova atam lui po hin kumni ki zoma a hin po hi ta hin kumni ki zomze na hin po la ma jong khop ki sa ai ta ven hi ja chu a hi theya hi le election ki tha bol hen e tha len no le pang na wing a hin la a pang e sanga thim zo ching zo jong ding a hi in hi ja chu hi chi atam hi hiel hi ti election tha bol hi ti a chu to gon an ne le ni veizen hi ana gong ovin a hin la fail len a success thei po in hi ja chu
ko tu khutna ana pelu no ven ko tu makai na a chu zan hi a chu lendo na ana nei ta ve ti a hi ni chewa ding ho zo se hi Phailing Mall area a lam kai ding apan mun za chom tu ding ho chu a hi ta ve ti chu hiat thein ni dewa in se wa hi in thil khat ki ti hi inam sunga hi aboi ta in na aboi ta in ti chu Phailing Mall area lang hi mi pi zong talo ama sa zong kana sei ta in mi pi zong talo in le lo zong talo hi ta cho mei hlei hon ki chip na changa nei wa kho som nga wal jen hi mei hlei hon ki chip na nei wa koi ma cheng talo a hin la igam hu na dinga chu Phailing Mall area langa nam se pai ho volunteer ho hin aga na wa tu ni san ge a hi igam sungu wa hi milong ho hi hen mei hlei ho hi hen na mei te ho hi an ala theilo na di vai pan ala jingo chu ka na ve ti hi a phat chenga he ama ho hin ke nga wa lewa igam sung ho hui avet jingo itiam khat na mi dang hong lut kha a hi le hita so anung no jiu hita so pangu a hi in mong ha ma hi security force ho pan la na zala police outpost khat ko tu makai na a kisema hi chiwa cho inam se pai ho to ki tho khomowa pan ala jingu a hi in hi chi center force lawai le chon ni le sa la na hi ha samong mong a hi in sil le chen tui ho a hi lawai le ni ding ho jong hi mundanga village volunteer ho hi anom sa hi bo we hi ja achu tu ni chan ge a ho he lo hen Phailing Mall ho hi ami pi ho hi mong hla mai settle building ti a ki solut a hi nge chewa ki solut hon jong mi son nei lo tu a hi pathian ho cha te hiule pathian khat ho hi ve ti a hi khat na ki khom jing theu a hi ami pi hi hen a village volunteer ho jong khat na ki khom wa nang hi chi ho bung nang hi chi ho bung lo hi aji cho in lo se ki hal hata ho in khat cha jong ta lo hi ting le hi ta cho ki khosat he a hi koi ma cha complain jong kit lo ki lung to ta hi tai pang wa hin a hin la a boy lo na lang ho hi EPI boy ta ba mi sonai boy win a hi lo le nang hi chi na hi in ke hi chi ka hi in ti hi ki boy jing na lai a hi the a hi le ku ki cha te hi tu a jong hi pan ila wa inam ilam kai dan ole inam sung i chon dan ho i hiel lo vai le Phailing Mall area din muna i hung din ting ole tu ni a ho bung za chom sima politics mang cha a howa kilam kai ho jong hi chi to banga hi hing to niu hung khading a hi chi chu a hung hlun na ding chu ei ho dinga thil pha hi lo ding a hi ne ja chu kana mi te ho i chi thewa ngai tu ni a jong hi ho za chom mi siam vin masanga pana anaki seita in gal ahung boya gal hung ki zama kona anaki seita in ahin la hi chewa hi ho lam kai hon pan in alaki no ven ema ho bung in a kivet kit no le tu a jong hi ki hen mangdel kit a hi tain tu a hi izat ki sei jong le agal jam ho jong hi ta chu ama ho bung a ki bel a hi tain hi thei kit ta lo ding a hi hi za a chu tu a hi pathian hoi ta ai ho wa pathian hoi ta ai het lo wai le pathianin ho bung za chom ma i ho jong hi ei hon sutu ma hi te ti la i sutu thei po ni chi aman a hin sutu ni jong hung mo lo ding hi ti pa hi het jing diwa i ga se wa hi in aban le thing kho le mal cha ti a hin hi chi zan hi a hin phone ai ta in ama ho hin tu ni a hi meeting nei ding ti a hin nei jong nei ta ding a hi ven 10:30 am a patna ki pan ding ti a hin tu a hi pung khat lang a hong ling ta in anei ta deu ka ta sanin a hin la hi chi to banga hi inam sunga ki vai hop na pa hi amun a hi meeting a inei tam chan wa hi e ho dinga connection hoi ki za to na hoi a hi lo vai la khat ki til khona jing a hi in hi cho hi ingai poi mo de wa hi tu lai ta hi i to de wi them de jong bi se lo hi in thing kho le mal cha ti te jong hin meeting a hin ko na wa hi i psa diu ham wang chu report akimonai po in a hung ki chai ting le itiam khana update jong le imo de wa hi in a hin la tu le tu a ama hon a sei na wa a hin invite a hin bolu copy a pi ho hi ivet na hi le chun authority telhen chief ho hi a happy event kho house ho hi a happy event hi chiwa hi a sei diu hi ipi ham wang chu a meeting a ki jaw po in a ki hepo in hi zong le kanam mi te ho
ke lungial khat ka seileng la hausa chungchang I seyo a hi zen tuni a hi igam sungowa hi a hi thei chana e hon jong I lungthimowa I koiwa igam sungowa hi pa chalei I bol ho khamna thei zat I bol pau hi nga tauti inam sung dam theilo na inam sungin ha satna atu jing jong hi ei ho ji a hi ti jong hi neu khat gel ro ji ji lew hen ei ho dinga jong phan tin inam pi a dinga jong phachom ding hi hoti lowa a pet pet na building tun do ding na ti ai le ni khala lu ni le hung na sading hi ngiza a chu kanam mi te ho tu ni a jong hi ki gingo vin lang a hi thei chana ball daw hi tin hi chi ball hit jong lew hen I hin di wa hi chi ball hit jong lew hen I dam di wa hi I dei I ngai pau chu I nei tho tho di wa hi a hin la hi chi nei na dinga hi thil si a kona sumla pai hol angai poi ti hi a chaina ga sei thei kin o hin tin tu a jong hi survey hung ki balding a hi in amun amona ko kilen gam sung zo si hung ki chon ding a hi in hi chi wa hi koi in ipi a bolam hoi chilai kho chun koi hausa chun phalna api a hoi lai gama chu ipi ki bolam ti jong hi a video to a thu to hung ki ve a hung ki social na lai ding a hi in phat is chan ham khat hi inam se pai ho a hi in inam sunga lam kai ho a hi win ama hon jong ana sei jing saw a hi na hin la angai da na hi umovin a sei hon jong aning lang khana sumi ki la ven ni bol sa ki tho tho ji win hi chi ho hi tu chunga hi hung ki social ding a hi in no mon na sa lo de wa hi in hi chi wa ko na chu ki veng do nge ti wa hi le tu a pa na hi hoi ta in ki kham di win avelin kanam mi te ho kain tem kin in hi abana hi ga velo hen hi chi hi ko tu a ko na thu so a hi in ko tu hon dem na sang ta hin bol ven a ji chu phat ma sa chu ken ole UPF center to ke holding a chi na chunga chu UPF zomi kiti ho a ko na hi na thu thot tilehen memorandum home minister parking a pi na ho hi ana umumin hi chi vai veleu chun zomi a ko na tok delegate ho a ko na thu anaki thot ho hi akimu in a hi le hi chi hi athu kisuno hi kain sei lo ding hi na het so ke saw a hi in I to bang thu a thot no wa a hi lo le hi chilanga ko tu hon pu aron ki oi mo na chung changa a hi lo le thildi lo ta ngo na kinei na chunga IPPS am ti ho hi kain sei lo ding a hi in ka sei nom pen chu a hi le center in tu chunga hi tok nei pi hi ei ho KUKI cha te sunga thal choi ho dinga su asiam a hen su asiam la a jong hi group ni ki te te na lai ai masanga chu group itamwal ji wa chu hi chi sign ding ati jong le ki sign thelo khat kitambi se som thum walang chu iti sign a bol thei ding ham ti hi a hin hi ja chu center government in hung ki ho to win lang common platform khat hen podo win lang hi chi wa chu su sign hi ti hi chu ati wa hi le 2008 na chu hi chi wa hi na chu ni hung ki so khat chu KNO kiti a khat chu hi le UPF kiti a hi ta chu ni a chu na ki so hom wa central government to sign ana kai wa su no ya chu ana umoi hi chi ana na wa jong hi tu a hi ivet kit na hi le UPF kiti lang hi ni a ki so kit da na hi aumen UPF zomi UPF KUKI ti a hi ni a ki so ding da na hong kit ne a khoti ai le UPF chu se pai hon a hin kat la wa nang ho thing noi ne hi ve ta a tha chi mit jong le I ma cha ki sei thei lo chu hi ja chu kanam mi te ho tu a jong hi e ho nam sunga I ki vai po dan pau hi people movement chi sa hi ti a ki sei hi mi tampin I het thim lo chu ipi bola het thim lo ham tele MLA hon a sei ding lom sei in tin SO hon center to tok nei a hi la ma hon sun jom le abula ki tha pat sanga ti hi cho to a abula ki tha pat sanga ti a aninga ki sinot che chu a sang wa cho abula ki tha pat hi keilung ge la chu nom zo ai ke ngai dan ka sei heong to a hi chu nom zo ai to a hi I sei ma bang wa chu su ho chu underground cho underground hi a thing noi hi a hi chu ho chu agreement izat nei yo jong le
agreement izat bol jong le government alung kim lo ni le in chai do pi han lang hil mi pin seiding het lo diu seiding ki het lo ding aban le thing noi a hi dan dung juya chu ei hon jong athu chu civil chunga ilung hana ikiphin banga chu ki phin thei lo aji chu underground hi ti a declare a bol ba a chai do le ki cha yeng hi che ho sanga chu tu ai people movement ki ti han lang hoi ta ki chi han lang office zo se ki kha han lang state government ho zo ki sumang han lang ke hon jong separate administration ka data ve ti pa hi hoi ta ki chi pi han lang lam kai tha ki leng han lang hi cho chun tok anei diu hi chi ti lo wa cho adangin anei lo ding ti pa hi ki bol thei nge le chun inam sung hi a ha ding hi ti pa hi ka sei do no ma hi tu hin e project chung chang o neo cha hin sei kit no hi tin e project ngo hi a phat changa a ki sein mi pi ho hin i het thiam lo ham a hi lo vai le ingai nat lo ham inam pan khom ding le inam hat theina dinga pan la na dinga hi chi project ki ne ya pan khom hat na a hi chi chung changa hi alak te la hong lut ding a hi in a hin la hi chi wa hi mi pi ho i pan khom angai ke a ding phat chom na ding si hi le chon nang ho pan ngai lo wa ke in ka thei top ka so a ke a ding a chu ka pan ding a hin la tu a hi ke si en ka zo ding gol hi lo inam pi i pan khom lo vai le i zo lo de wa hi ti pa a hi in hi ze a chu hi chi vai pan khom ha na ti a donation ki dong a hi in inei sun suna anei hlom ten hlom to hi ten anei tam ten tam to hi ti a ki sei jong le tu ni chan ge a pan hin la hi ga velo chun zani le som nga jong ki hling zo nai lo wa hi ze a hi kanam mi te ho avela ki sei a hi in hi ta hi ni chenga ahung ki sei na hi det som thuma ko na som thuma sanga pa na ki sei ta cho ai le tu ai som langa hung thing di ta cho jun som langa hung thing di hi ta tu ni som le ni hi ta khoti ai le chun ni thum ham bo hi wat a hi ta in kadam mi te ho mi sang khat be en igam inam hi ipo na deu ha mi ti ai le mi sang khat mala janga jong ki hling zo lo janga jong igam inam po na ki nei lo ki ti chu hoi la ya chu lol hin na imu deu ham kanam mi te ho ga gel lo chun tua jong ka sei a hi phailang mall area te abu i phat no wa a in a lo lo ta lo a ho in na san jong om lo phat na cho ho in khana ki khom lut theu cho a hi le tu ni a to kha nai lo ho se hi lung ta te na pan ila wa i ho bung na san i dem wa a za na i bol hi cho ho a chu pathin i ti lung dam ka ti tu ni a jong ka sei a hi in zo wa jong chu neu cha kain sei ta in i gam sungu wa hi aki sei a hi le aninga hi eima phat chom na chi a hi lo le eima thil pha bol na si sei vet tu chunga hi ku kilen gam sunga i to bang na i to oham a hi lo le i to banga vai i hop moham a vom chu hung vom ding a san chu hung san ding a kang chu a kang a hi ti pa hi phun do na kinei go a hi in hi za a chu hi chi chung changa hi na hung ki tong ding a hi in a hi THEI le kanam mi te ho pan ila khom so ke wa igam inam adinga hi a hi theina ding chana pan ila go de wa hi ti jong hi avela ka sei do no min tu ni a nagam na nama dinga pan na la lo wa hi le iti a pan la dinga chu na ham a hi lo le ku ki len hoi ta ki sim tup ting le nang ma ading bo ki vet nan hung lut kit got ham hi chi lungel chu na ne ya hi le selfish nei hi chi lungel chu na ne ya le pathinin jong na oi lo ding hi na nam pi adinga pangam lo na hi a hi le na kisi na hong sang ding hi kana mi te ho tu ni a jong hi chiwa pan hin la hoi ga vekil le hen lal kholin tu boy a hi in abal le de dem hau kip a hi in jk bai te a hi in ginneu a hi in aban le hoiting a hi in gosan a hi in hi cho ho se hin pan a hin lawin hi chila a pan hin la a hi mi thumin janga a hin to win ama wai asang pen tu ni adinga man of the man sa hi ta win tu ni a pan hin la ho jo se na chung chi win ka ki pa in a hlom atam ka te poi inam ngai lut na hi participate bol so ke ti hung zau so ke ti hi na hung zau je mai wa jong hi ki pa na asang in hi tu ni a
hi chi project nga sanga chung langa pan hin la sanga tamzo hin to ho hi chilanga hi amin ho jong akita do in amawai ni chenga aminu kita a hin ga seida jengo hitin ama ho hi gam ngai lu ta igam inama dinga hi anei ago zo seu to jong la ho salowa igam hi chi to banga cho ngai lut hi ti pa hi chiwa ko na jong hi mo thei ai in aban la pangnai lo hon jong hi chiwa hi bank account detail iza kai aki koin ipi zo tiang le screenshot bol hitin imin to ipi zat ho thot no hitin hileu han KUKI channel family hoin group akinein hi chi group ma jong chu nhung ki zaw sa in tin thu ki za to na ding au mai jong le na mu ding news za chom au mai jong le cho jong chu na mu thei ai hi chi hi koi ma zo se ki el lo a hi in member jong hi group dang ho banga asang tela hi po in aji chu igam inam ngai lu mong hi igam inam ma dinga panla mong hi ti ho bo hi ki et na hi chiwa chu thil iza kai inam sunga thilgu ho ise nom jong le inop no ma ki sei thei ai wang group danga forward ki bolo hi ti pa hi het thei na dewa iga sei be hin tin TUNI a he kanam te ho pan ila ongai hi birin singin lungthima I bola KUKI cha te hi chan e hlut na chung wa hi igam inama dinga thang tom na inei theilo wa igam inama dinga hi pan ila theilo wa hi le chun iti la pan ila de ham tu chung to banga hi KUKI cha ten tu chung golden chance imu to bang wa hi iti khang hi jong le kimukit ta lo ding ai ti hi I het do wa tu chung bo hi chance a hi ti a pan ha la ai la de wa hi mi khen khanin anop nop seitan te ei ho KUKI cha ten I thil thu mu jong ki mu pon te aha sabet ne ti a za chom sei jong nan te hi jong le hi chu ama ho lungel a hi a hin la tu a hi mei hlei a choma ki cheng KUKI a choma ki cheng hi chiwa ko na jong hi separate I hi naw ki chi chana a hi ta in tu a hi e ho bo hi ki vai po na thailo pa hi I gam sungwa mi ki ta lo tampi au me ti hi a hi za chu hi chi pathinin ki Semtup ma venti a PHAT e pi thu a hi bovin imu lo na diu lampi lo hi akimu to bang ai tai tu a jong hi mei hlei gam sung ben a bol jong le e ho gam to kha ta lo chula e hon ben I bol le mei hlei gam to kha ta lo I chiwa ko na jong che he theu ta chu me hi chi chu hin tin hi za chu min I zat sei han lang I lung hla dai na diu sei jong le hlep na a hi ti a hi I khai pe wa I lung tu mo I mol so to ka wa hi ka nam te ho I din det so ke divin avelen kain tem kin nei I chi chan chu TUNI a birin sing le amit sa ki mu to na I pi thu a sei wa hi lo le I to bang umam a hi lo le KUKI len gam sunga hi I to bang thu so la so ti ho iga het thein ne de wain se wa in tu la iniu so hi vet na hi le KUKI in pi oi mo na hi atam le zengin KUKI in pi hi aki oi mo a hi poin adi lo na ki sei a hi bovin KUKI in pi Manipur ati wa hi le aphat chenga hi mi pi hin mei le ho to separate ki hita a ipi bola Manipur na zaw sa jing ham ti a hi ki dem a hi bowen hi chi chu adi poi ti a ki sei thu a hi bowen ama ho na thiem powen hi ti powe ti na hi di lo a hin la tu a hi KUKI in pi Manipur khial thei powinge ti a hi le chun aphat mo ai le mi pi ho lungel ha ki vet le KUKI in pi KUKI len jong hung do ding da na hi mu ai hi za cho a hi thei a hi le KUKI in pi Manipur ho kisim tha avin lang Manipur a ko na separation day jong kamang tawin separate ka hi tawe ti hi na pom ta wa mi pi na hlep lo wa hi le na kisim tu phan wa hi tai ti su achai nai ga sei theu en tin TUNI KUKI news in be zo se na chung che wen ka ki pa in na bon cha wen pathian in phathei na bo jing taw hen